چند ساعتان پشتی سویندخوارنا وزیر نوی امریکا بوکارن در و مایک پامپیو لبنگها ناتوی بروکسل روناهی خسته سر رزگرتنا امریکا یا هفپیمانیا ناتو گو بنگها سرکی یا تناهی و اولکاریه لجیهانه. لیافتی کلی جهانه و انجامه که هر کمپانیا که پیوندی به ایران راهبن دی راستی سزایان هیتن. سیشم سرو حکومت آلمانیا آنگلا مرکل لبرلین درباره و کشان امریکا جپیک هاتنال گل ایران آخفتن کرن. ام دبینین که گهورتن دی پیوندین آلمانیا و امریکا دا و اروپا و امریکا دا هنه دما بریتانیا، فرانسه و آلمانیا باوریوان او بو که پیک هاتنا لدج ناوکیا ایرانه پیک هاتیا که راستی که ماسی تیدا هنه وی چاخی ام پشتوانی بکین. جواد ظریف وزیر دروی ایران سیشمه به هف پیشین خوین اوروپا را لبروکسل دانوستاندن انجام دان درباره کانه او دکارن چاوان پیک هاتنا ناوکی بپارێزن. باشە پرس گریدای وڵاتی نیکتیە ئۆروپایە دەما پشت ڕاست بن هەم بەرژەوەندیە وان و هەمین ئیرانێ دپاراستی بن وی چاخی بڕیارە نەڕەوایە ئەمریکا بەهای خوا نابە. پۆمپێو وەزیرە دەرەوەی ئەمریکا دەبێژە پێکهاتنا ناوکیل گەل ئیرانێ بۆ سەدەما دەوڵەمەندیاوی وڵاتی و ئەنجامدانا وێ یاکیریارێن خراپ و دەرکەتنە ئەمریکا ji pêkhatinê Ewropa nake armanc. Lê pispor dibêjin sepandina sizayên nû li ser Îranê Ewropîne rihet kirine û bijardeyên wan gelek bi zehmet ketine. Ewropî wiha dibînin ku wan çi carek dînîne, lê dîsan vê îdarê jî stratejiyek nîne, plana B nîne. Demek Amerîka biryara xwe ji pêş Ewropa û hemîn cîhanê vedaye ku ji pêkhatinê vekêşin û sizayan nek tenê li ser şerîketên hevalbendên xwe deyne, belkî siza her hemiyan vedgirit. Ji ber wê yekê biryara derbarê Îranê jî pêş her kesekî ve dêhêt dan. Di bersivdana pirsa dengê Amerîka da kanê sizayên nû li ser Îranê dê bibe sedema pirsgirêkên dîplomasî, John Bolton şêwirmendê Serok Trump yê ewlekariya netewî gund na. Sizayên Amerîka dê her pêk bên dê bandorê li ser Ewropa hebe. Ez bawer dikim bazirganiya wan li gel Îranê wêkên bibe û ez bawer dikim Îran dê rastî bijareka zehmetê. Her wiha Bolton dibêje bandora sizayên ser Îranê dê zû diyar bibin. Îran rastî rewşek aborî xerab hatiye û bibû sedema derketina xwepîşandanan dawiya sala bûrî. Sêşemê Wezareta Derve da bu eşkrekirin ku Pompeo roja duşema bihêtin dê bûcara yekê gotarek giring pêşkêş bike û giringiyê bide pirsên girêdayî Îranê.